Dobroveče, dobrodošli na novo izdanje emisije Gradske teme. Kao i svake srede, bavit ćemo se upoznavanjem gradova i opština po celoj Srbiji, a ove srede veče smo došli u Valjevo. Predstavit ćemo ovaj grad koji u poslednjih godina sve više i više napreduje u svakom pogledu, a posjetit ćemo, boga mi, i njihov turistički centar Divčibare koji je također u ekspanziji razvoja. Tim povodom naš gost večeras u Gradskim temama je gradonačelnik Valjeva, dr. Slobodan Gvozdenović. Dobroveče, dobrodošli ponovo kod nas. Dobroveče, bolje vas našao, hvala vam na pozivu. Pred Novu godinu smo bili zajedno, rekli ste uspešna i kvalitetna 2019. godina, rekli ste nadate se i bit će takva i ova 2020. Lepo je završena 19. Lepo se krenulo sada ove godine. Jeste li vi lično zadovoljni? Pa nikad nisam do kraja zadovoljan, što svakako otvara mogućnost za još bolje rezultate, ali unazad 20 godina koliko sam ja akter na ovoj političkoj sceni u gradu, mislim da je 2019. bilo ubedljivo najuspešnije od 2000. pa na ovam. Valjevo je bilo jedno veliko gradilište, Valjevo je bilo i u fokusu republičke vlade i predsjednik je postio Valjevo, odnosno Divčibare, a naravno to je teritorija grada. Mnogi značajni projekti koji su decenijama tavorili su završeni, kao što je, na primjer, izgradnja 6. škole, odnosno osnovne škole Milovan Glišić, izgradnja ulice Mirka Obradovića, koja je paralelna saobraćajnica sa svim glavnim saobraćajnicama u gradu, Karađorđevom, duplim trakama, Pantićevom. Nešto što je bio verovatno plan i pre 30 i 40 godina, jednostavno možda nije bilo ni vremena, ni mogućnosti, a ni snage da se takve neke stvari završe. Veliki broj seoskih puteva je asfaltiran, sve ulice u centru grada, izuzev ulice Vuka Karadžića, koja je ovog puta nije ušla u plan revitalizacije, su asfaltirane, asfalt je nov stavljen, zamenjene su vodovodne instalacije, pa i ulici Vuka Karadžića koji je u planu za ovu godinu. Tako da, jednostavno, 2019. je bila, po mojim merilima, vidjet ćemo šta će ljudi reći na izborima, izuzetno uspešna. 2020. je nešto što treba da donese baš pravi preporod i, što bi deca rekla, bum u ovom gradu, a tu pre svega mislim na izgradnju brze saobraćajnice koja treba da nas poveže sa koridorom, odnosno sa autoputem Miloš Veliki, i ta brza saobraćajnica je nešto što je, ja sam to nekoliko puta i ponavljao na vašoj televiziji, sa mnogih Valjevaca i mnogih generacija, da za 45 minuta do sad stignemo do Beograda. Već sad se osjeća ogromna razlika u putovanju do Beograda od kad je otvoren koridor Miloš Veliki, pogotovo kada je završen i ovaj deo do Surčina, i ne treba uopšte da naglašavam kakav značaj to ima za grad, ne samo u privrednom i turističkom smislu, nego uopšte će uticati na jedan bolji kvalitet života, ne samo u Valjevu, nego čini mi se i u Kolubarskom okrugu i u zapadnoj Srbiji, jer Valjevo je centar zapadne Srbije. Očekujemo iduće godine i popunjavanje industrijske zone. Dva ozbiljna nemačka investitora su krajem godine već bila ovde u gradskoj kući i ja sam razgovarao sa predstavnicima firme Zollner i firme SMP. Pokazali su veliko interesovanje za Valjevo, pogotovo što Valjevo ima izuzetno veliku tradiciju kada je industrija u pitanju. Krajem 80-ih u ovom gradu je 19.000 ljudi radilo u proizvodnji. Naravno, Krušik je bio motor razvoja i ostao. I Krušik i jeste simbol Valjeva, tada je imao negde oko 11.000 radnika, sada ima preko 3.000. Neke stvari koje su se izdešavale 2000-te se popravljaju i trebalo je vreme, strpljenje i znanje da jednostavno dođete do takvih mogućnosti da sutra nemačke kompanije i nemačka preduzeća investiraju u ovom gradu. Valjevo je grad koji je bio među 5 gradova u bivšoj SFRJ po svojoj industrijskoj snazi. Ovdje su ljudi naučili lepo i dobro da žive i čini mi se da se polako taj optimizam i vera u bolje sutra sigurno vraća u ovaj grad. Ne možete preko noći popraviti ono što su neki pre pokvarili, svesno ili nesvesno, ali da ne ulazimo sad u detalje i ne vraćamo se duboko u prošlost. To su neki prioriteti koji nas očekuju. Pored toga imamo ozbiljne planove kada je razvoj poljoprivrede u pitanju. Sama činjenica da smo ova gradska vlast i mi smo zatekli budžet od 8 miliona dinara za poljoprivredu, on je sad preko 50 miliona, govori u prilog ovoj moje tvrdnji da ozbiljno planiramo da razvijamo poljoprivredu i sama činjenica kaže da smo 6 i više puta uvećali
subvencije za poljoprivredu itekako značajna za ovaj grad. Ali nije to samo razvoj poljoprivrede, ne pospešujemo samo kroz velike donacije, odnosno velike subvencije koje dajemo našim poljoprivrednicima. Ove godine je preko 30 km puteva asfaltirano u seoskim područjima. Izgrađeni su desetine kilometara vodovoda u onim selima koje su itekako kuburila sa vodom. Nažalost, ima još, pogotovo ovih sela koja gravitiraju pod dnom Maljena, koja i dalje imaju problem vodosnabdevanja i već prvi koraci su preduzeti kada su u pitanju sela kao što je Lelić. Ne treba da naglašavam da je Lelić najveće srpsko selo na svetu, jer je tu lestvicama do neba se peo Vladika Nikolaj i da je tu i počiva najveći Srbin posle Svetog Save, Vladika Nikolaj Velimirović. Tu i manastir Ćelije, gde je i Ava Justin Popović, kako neki vole da ga zovu, i južna zvezda pravoslavlja. Znači, to je Srpska Sveta Gora. Hteli mi to da priznamo ili ne, dva najznačajnija srpska sveca su baš na teritoriji ovog grada i to nam daje, čini mi se, i dodatnu snagu da istrajemo, da rešimo ne samo problem vodosnabdevanja, nego da rešimo i druge probleme kao što su snabdevanje električnom energijom i moderne telekomunikacione mreže u tim podmaljenskim selima. Uslov svih uslova zapravo je za opstanak seoskog stanovništva i za povratak onih koji su otišli zapravo ta infrastruktura. Već ste rekli, mnogo kilometara asfaltnih puteva, polako se rade vodovodi, elektrifikacija. Šta je to što je još potrebno? Da selo Valjevsko zaživi? Svakako da nam demografija ne ide u prilog i Valjevo je, čini mi se, jednoj izuzetno lošoj poziciji. Mislim da 2018. nema podatke još za 2019. je rođeno 763 bebe na teritoriji grada Valjeva. Valjevsko porodilište ima oko 1300 porođaja, ali to je opšta bolnica, znači regionalnog karaktera, i tu se porađaju i žene iz okolnih opština, znači Ublajkovac, Ljig, Osečina, Mionica. Pa, pošto dugo sam radio u porodilištu, slobodno mogu da kažem da Koceljeva i Lazarevac itekako gravitiraju ka Valjevu, jer je Valjevsko porodilište bliže od Beogradskih klinika. Međutim, u 2018. 1200 ljudi je umrlo u Valjevu. Znači, demografija nam apsolutno ne ide u prilog. Ono što je neki naš odgovor na sve, to je svakako jedno moderno odeljenje vantelesne oplodnje koje je jedno jedino u regionalnim, odnosno opštim bolnicama u Srbiji, i već smo se približili brojici od 400 rođenih beba iz programa vantelesne oplodnje gradske, odnosno opšte bolnice Valjevo, što je, priznaćete, jedan izuzetno dobar i respektabilan rezultat, uporediv sa klinikama i Frontom i Višegradskom u Beogradu. Međutim, to nije dovoljno. Morate motivisati ljude da ostanu na selu, a to nije lak zadatak. Sama ekonomija je stvar psihologije. Znači, ono što je vama dovoljno, meni nije, i obrnuto, da sad ne ulazimo u filozofske rasprave, ali ostanak ljudi na selu je uslovljen, verujte mi, jednom globalnom politikom koju ova država, hvala Bogu, u zadnjih 5 godina odlično vodi, i to sve zahvaljujući, naravno, pred svega predsjedniku Vučiću, ali i srpskoj vladi, i periodu i kada je on bio premijer i sada kada je predsjednik države, ali potrebno je vreme da neke stvari koje su jednostavno izmakle kontroli u prethodnim decenijama, ne samo negativnom demografijom, nego i jednim velikim odlivom stanovništva u velike i razvijene zemlje Zapada, na prvom mestu Saveznu Republiku Nemačku, zaustavite. Teško je to učiniti, jer jednostavno ovaj mlad svet onog momenta kada završi i kada se osjeti sposobnim da se snađe u velikim zemljama, oni ide odatle nepogrešivo, jer rezonuju da im je domovina tamo gde im je dobro. Učinit ćemo sve, pre svega da zadržimo ne samo seosko, nego i gradsko stanovništvo. Mislim da je činjenica da je nezaposlenost prepolovljena i podaci iz Nacionalne službe za zapošljavanje su vrlo dobri za nas, i što kažu kada brojke govore i bogovi ćute. Znači, prepolovljena nezaposlenost nam daje snage i daje nam optimizam da se nadamo da će 2020. biti još mnogo, mnogo uspešnija, a sama početak izgradnje saobraćajnice
Znači, Schnellstrasse do koridora, odnosno do autoputa Miloš Veliki je nešto što, ja sam to rekao i predsjedniku Vučiću kada me je pitao u Lajkovcu kada smo bili na otvaranju autoputa Miloš Veliki, da to je jedan moment koji ima sudbinski ili sudbonosni značaj, kako god ga nazvali, za Valjevo, Valjevski kraj i za Kolubarski okrug. Jedan deo investitora došao je već, iako nema ni brze saobraćajnice, autoput je tu negde. Ukoliko te dve nemačke kompanije za koje ste rekli da su već bili otvore svoje fabrike ovde, da li to znači da Valjevo sa tim može da reši veliki problem? Odnosno veći deo ljudi koji nemaju svoj posao? Pa pazite, ove dve nemačke kompanije su izuzetno ozbiljne. One i traže na neki način i sofisticiranu radnu snagu i bit će tu, da se ne lažemo, problema da do takve radne snage i dođemo. Ja sam veoma ozbiljno razgovarao sa predstavnicima kompanija i sa ljudima iz Nemačke privredne komore. Ono što je meni dalo snage i optimizma jeste činjenica da bez lažne skromnosti i licemerja, da su doslovce rekli da je Valjevo bila najbolje organizovana lokalna samouprava koja ih je dočekala. Ja sam čak obezbedio da pokažemo svu ozbiljnost kada su nemačke kompanije u pitanju i prevodioce na nemački, jer zašto bi ljudi pričali na engleskom i ovde se sporazumevali kao indijanci, nego pričat će na svom maternjem jeziku. Činjenica da ja odlično govorim i nemački i engleski meni daje prednost u razgovoru sa njima, ali mislim da su sada na redu one destinacije koje su 45 minuta do sat udaljene od Beograda i predstavnici Nemačke privredne komore su mi rekli da možda je ova 24 hektara i neće biti dovoljna jer su Nemci pokazali ozbiljan interes za Valjevo. To je jedna ozbiljna nacija, to su ozbiljni ljudi koji su nam doslovce rekli, mi ne dolazimo ovde da pokupimo novac, zaradimo milione evra za nekoliko godina, želimo da proučimo i vaš način života, želimo da se uklopimo i u vaše navike, želimo da proučimo i vaš školski sistem i da pomognemo ovom gradu, jer to je zemlja koja apsolutno najveću društvenu odgovornost pokazuje kada su strane investicije u pitanju. Krušik, pored svih nedaća i pored svih lažnih afera koje plasira ova nesrećna opozicija, je i dalje nešto što je oslonac privrednog razvoja Valjeva. Tu su i dve velike kompanije kao što je Gorenje, odnosno sada već Hisense. Oni imaju svoje planove i druga kompanija je Čarapana Golden Lady, gde radi između 1000 i 1200 Valjevaca, ali verujte, ima toliko drugih malih i srednjih preduzeća. Evo, na primer, štamparija Bosis, ne želim zaista nikog da reklamiram, je jedna od najvećih, a sigurno najveća štamparija u Srbiji, ali vrlo respektabilna na Balkanu. Tu će doći jedna velika kompanija Kastako koja će se baviti drvno-prerađivačkom industrijom. Ja sam bio kada je pušten u probni rad pogon Krstaka, gde sam dobio informaciju i uverio se na licu mesta da su Kinezi ponudili da otkupe proizvodnju za 5 godina unapred. Čak sam i razgovarao sa ljudima i sa kineskim predstavnicima, igrom slučaja smo se tu zatekli. To je najveća investicija, najveća srpska domaća investicija u Republici Srbiji i baš na teritoriji grada Valjeva. Mi smo imali plan da tog investitora dočekamo na onaj način koji priliči ovom gradu. Uradili smo asfalt kroz taj deo mini industrijske zone, kroz selo Belošac, sve do granice sa Mioničkom opštinom. Za 2 godine uradili smo 5 km asfalta uz veliku pomoć srpske vlade i javnog preduzeća Putevi Srbije. I mislim da je kapital nepogrešiv, on kao voda nađe mesto kuda će probiti, a Valjevo je, verujte mi, top destinacija, odlična destinacija, grad sa velikom tradicijom kada je industrija i proizvodnja u pitanju, ali isto tako grad na jednom izuzetno dobrom geografskom položaju i pored toga što autoput ne ide preko Valjeva, ali verujte mi, ovo je najbrži put do Bosne i do Zapada, a svi mi želimo da uđemo, bar to je zvanična politika srpske vlade, sutra u Evropsku uniju. Naravno. Pored dobre privrede, industrije, tu je svakako i poljoprivreda, kao što reče ministar Nedimović nedavno kada je bio ovde, čuveni voćarski kraj.
Pa, ja sam razgovarao sa ministrom prilikom njegove poslednje posete gore na Blizanskom visu, gde ste i vi bili prisutni kada smo obišli ovaj protivgradni centar koji je prvi automatizovan u Srbiji. Zaista je velika čast i zadovoljstvo što je ministar došao i činjenica da mi u prošle godini nismo imali štete izazvane gradom je ohrabrujuća ne samo za poljoprivrednike, nego i za nas u gradskoj upravi. Mislim da veliku mogućnost pruža i proizvodnja sertifikovane organska, odnosno sertifikovana organska proizvodnja, da tu imamo preko 200 hektara sertifikovanih površina i sama konfiguracija terena u slivu Brane, Stuborovni, svih onih podbranskih i podmaljenskih sela su samo jedan deo ponude koje možemo da sutra iznesemo na tržište kada je poljoprivredna proizvodnja u pitanju. Da, vi ste krajem prošle godine najavili da će se krupnim koracima ići i ka organskoj proizvodnji, uslove za to imate. To je sada nešto, da kažemo, slobodno hit u svetu. Sertifikovali smo preko 200 hektara. To je negde blizu 300 hektara i sada problem u tim selima je svakako vodosnabdevanje i to zahteva jedan vrlo koncizan pristup. Pre svega potrebno je puno znanja, jer živimo u vremenu kada je, čini mi se, znanje sve manje potrebno, a sve više je potrebno informacija, ali ja sam uvek za znanje. U vremenu informacija vi dobijate onakve informacije kako neko plasira i kako nekom odgovara. Ali svakako da ćemo rešavati probleme vodosnabdevanja u tim selima i nećemo uopšte stati kada je selo i ostanak na selu u pitanju. Treća ona grana po kojoj ste poznati svakako turizam, evo kod vas neke novine o Divčibarama je suvišno pričati. Svi znamo i kad smo deca bili, međutim brzo zahuktavanje, novi hotel Crni vrh, ulaganje kako privatnog sektora, tako i vlade Republike Srbije. Jel se lakše sada diše, i grada Valjeva naravno, jel se lakše sada diše? Znači krenulo se od nekle... Pa Divčibare je postao pravi hit unazad nekoliko meseci. Samo otvaranje hotela Crni vrh koji braća Teodosići su otvorili, koji inače grade veliki sportski kompleks i centar na Divčibarama, je dalo potpuno jednu drugu dimenziju toj planini. Ja sam bio prisutan i na otvaranju hotela i obišao sam hotel. On je impozantan. To je hotel koji je, čini mi se, nestvaran za ove srpske uslove i to je hotel koji možete naći u Švajcarskoj, Francuskoj ili Austriji već, u velikim skijaškim centrima. Mnogi su dolazili i tražili od prethodnih vlasti da investiraju na Divčibarama, govorimo o poznatim sportistima. Trener Davis Cup reprezentacije, na primjer Zimonjić, je bio ovde pre 10 godina, hteo je da investira na Divčibarama i nekako neke prethodne vlasti nisu imale dovoljno sluha. Teodosići su došli 2016. 17. kada je ova gradska vlada došla na mandat, ali Teodosići su samo jedan deo priče kada su u pitanju Divčibare. Drugi deo je činjenica da smo samo u 2019. izdali negde oko 15.000 kvadrata građevinskih dozvola, da mnogi privatni investitori dolaze na Divčibare i interesuju se za Divčibare i to je ono što ja uvek kažem, da su zakoni tržišta i profita vazda bili pametniji od čudova i hirova politike. Kvadrat na Divčibarama je sa 1.000-1.200 skočio na 3.000 evra. Ova gradska uprava je prodala na licitaciji ar svog zemljišta, pardon, ne kvadrat, ar svog zemljišta za preko 3.000 evra, što je jedna ohrabrujuća stvar, ali isto tako i velika obaveza kada je investiranje u infrastrukturu na Divčibarama u pitanju. Prvi kilometri kanalizacione mreže koju Divčibare apsolutno nije imalo do 2016. 17. Ne želim da kažem da je sve počelo od nas. I samo nezreo političar može i da pomisli da istorija počinje od njega, kao i političari koji žele da se dopadnu svima, onda su sigurno trasirali put ka propasti. Znači, ne znam šta je put ka uspehu, ali znam sigurno da je put ka neuspehu težnja da se dopadnete svima. Ja to niti želim, niti ljudi sa kojima sarađujem žele, jednostavno želimo da Divčibare razvijemo u pravom smeru.
Mnogi objekti niču na Divčibarama, infrastruktura to mora da prati i očekujem stoga i veliku pomoć države, pre svega predsjednika i srpske vlade. Već iduće nedelje ćemo imati sastanak u Beogradu sa gospodinom Danilom Cicmilom, kada je investiranje u infrastrukturu na Divčibarama u pitanju i ta potpora i podrška srpske vlasti. Izvinite, a šta grad kao grad Valjevo, šta može kao gradska uprava da uradi da bude kontrolisana gradnja ipak? Da ne dobijemo neki novi Zlatibor ili neke druge planine? Pa Da ostane planina, ali sa dovoljno kapaciteta, naravno. Ja sam imao sastanak sa ljudima koji rade u urbanizmu i poznato je da je urbanizam rak rana mnogih lokalnih samouprava, ali naglasio sam im da budu ne restriktivni, ali oprezni i da poštuju struku i svoje znanje kada su izdavanje građevinskih dozvola u pitanju. Mi moramo da trčimo, nemamo više uopšte vremena da spavamo i dremamo i razmišljamo da nam neko pomogne. Mi moramo da trčimo jer su Divčibare destinacija koja bukvalno treba da promeni turističku mapu zapadne Srbije. Grad je već uložio sredstva i u asfaltiranje nekih ulica. Smatram da je to nedovoljno. Možda nismo imali ni sasvim dobar plan, ali odličnu nameru smo sigurno imali. Od ove godine krećemo u jedno plansko razvijanje Divčibara. Generalni urbanistički plan za Divčibare je donet i grad ima i dosta zemlje, svoje zemlje na Divčibarama. Razgovarali smo i sa predsjednikom Republike i sa ljudima koji su zainteresovani da investiraju na Divčibarama. Grad je spreman neke parcele koje su u vlastištu grada na top destinacijama kada su Divčibare u pitanju da ustupimo Republici da bi došli ozbiljni i značajni investitori, pre svega bilo reči sa Dejanom Stankovićem i sa Pantelićem. Zašto oni ne bi napravili 2 ili 3 fudbalska terena na Divčibara? Zlatibor je ipak mnogo dalje od Beograda nego što je Divčibare, a Divčibare je bliže i Novom Sadu i Pančevu i Vojvodini uopšte. Tako da, što se Divčibara tiče, ključne stvari su, znači, vodosnabdevanje, snabdevanje električnom energijom. Smo imali situaciju i ja volim da navodim primore i u osnovom to i život, da sad za novogodišnje praznike preko 10.000 ljudi je došlo na Divčibare. Bilo je problema u snabdevanju električnom energijom, ja sam razgovarao sa direktorom distribucije, doslovce mi je rekao da je 4 puta povećana potrošnja nego što je uobičajeno u novogodišnjoj noći i uopšte za novogodišnje praznike. Nije dovoljan samo Crni vrh, hotel Crni vrh na Divčibarama, mora i doći još investitora, pre svega rekreativno-zabavni sadržaji su ono što nedostaje Divčibarama i vi ćete se i uveriti sad kad budete otišli na Divčibare, to će vam stari Divčibarci reći da je problem Divčibara problem takozvanog trećeg dana. Prva 2-3 dana se svi lepo išetaju, odušaju se planinom, čistim vazduhom, konstatuju da su Divčibare predivna planina, ali nema zabavnih sadržaja. To je ono što čini mi se Divčibarama nedostaje, ali isto tako je i to ono što Divčibare nije pretvorilo u Kaluđericu Srbije, nego je Divčibare ipak ostala jedna planina gde planskim ulaganjem možete da dođete do mnogo boljih rezultata nego što je to slučaj na drugim mestima. Divčibare je imao jedan period s kraja 80-ih i početka 90-ih gde je tadašnja vlast mislila da je Divčibare mesto za jedan visoki turizam. Čak je bilo priča o izgradnji golf terena, pa da Šveđani, Izraelci ulažu i slično. Doduše, ja sam tad bio mlad lekar i tek počeo da radim i ne me to baš preterano interesovalo. S druge strane imate Divčibare koje su izuzetno ovako značajne za taj takozvani đački turizam, super raspust, dečje kampove i slično. Mislim da tu treba naći sredinu i jednu meru između visokog turizma i tog turizma koji se trenutno na Divčibarama odvija. Naš zadatak je da stvorimo atmosferu, ambijent i da izgradimo infrastrukturu, ali isto tako očekujemo i da država prepozna ne samo interes Valjeva, nego interes Republike Srbije, da Divčibare postanu nešto što je ovako, čini mi se, posle Kopaonika i Zlatibora, najznačajnije kada su planine u pitanju na turističkoj mapi Srbije. Ima tu prostora i za kongresni turizam, i za zdravstveni turizam. I u tom pravcu smo razgovarali
Ja sam lično razgovarao privatno sa nekim nemačkim partnerima i ljudima koji su dobro pozicionirani u Nemačkoj. Vidjet ćemo šta će od svega toga biti, ali naglašavam izgradnje infrastrukture, rešavanje vodosnabdevanja, rešavanje snabdevanja električnom energijom, izgradnja kanalizacione mreže i su ono što daju nama snagu da verujemo da Divčibare mogu da postanu top destinacija. Može li se u tom slučaju povezati to lepo i korisno turizam i poljoprivredna proizvodnja? Ovo je zapadna Srbija, poznata po dobroj i ukusnoj hrani. Da li seljak iz valjevskih sela može sebe da pronađe, odnosno svoje tržište da plasira sve pre svega ono na tom pitanju i postavili ste pitanje ne znajući, možda pretpostavljam da ne znate da smo dobili sredstva od Ministarstva turizma za izgradnju nove pijace i tržnice na Divčibarama i izgradnja kreće sa prvim lepim danima. Projekat je gotov, sredstva su obezbeđena i upravo Divčibari treba da budu mesto gde ćemo nuditi one poljoprivredne proizvode iz Valjevskog kraja koji ovaj kraj čine poznatim. Dakle, spojili ste lepo i korisno? Pa spojili smo lepo i korisno, ali nije sve samo u zapošljavanju radnika u proizvodnji. Tercijarni sektor pruža neslučajne mogućnosti. Nezvanično sam saznao da su plate, na primjer, osoblja koji radi u hotelu Crni vrh sasvim dobre za valjevske uslove, pa možda i za srpske. Jesu cene beogradske, ali su zato i gosti beogradski i mogu da plate ono što Crni vrh nudi. Valjevo je u fokusu poslednjih nekoliko meseci. Retko koji drugi deo Srbije može da se pohvali kada se otvara neki ekskluzivni hotel da dođe lično predsjednik države. Prva protivgradna, automatski, u stvari protivgradni sistem ovde baš u Valjevu, sa razlogom, čuli smo i premijerka je bila tu. Pretpostavljam da vam imponuje. Oči vlade su uprte tu u vas, kako vi kažete, samo treba da se iskoriste sve mogućnosti da Valjevo dobije još taj neki pun sjaj, tako da kažem. Pa svakako da mi imponuje i to je ono što mi daje optimizam da već ove godine na sledećim izborima očekujem zaista ubedljivu pobedu liste koju će Srpska napredna stranka predvoditi i koju ću ja predvoditi svakako, ali mislim da bi država trebalo još malo više pažnje da obrati na Valjevo, ne samo kada je infrastruktura u pitanju, nego kada su u pitanju pre svega poljoprivreda i turizam. Mi u ovom momentu imamo izdate građevinske dozvole za preko 30 miliona evra investicije. Bilo da se radi o Branistu, Borovni, Cevovodu i još mnogim drugim stvarima koje su itekako interesantne za srpsku vladu i mislim da 2020. godina treba da bude godina koja će obeležiti potpuno jedan novi početak kada je Valjevo u pitanju. U najpozitivnijem smislu. Samo sada za kraj već ste rekli lista koju ćete da predvodite, to znači kandidatura vaša, Valjevci očekuju vaše ime. Ko bude živi i zdravi i to sve zavisi naravno od dogovora s ljudima iz izvršnog odbora i od procena koje stranka sama napravi. Imate li vi snage, volje, želje? Ja uvijek imam snage i volje da radim što više, ali imam ono što je, čini mi se, najznačajnije znanja, pogotovo posle ove 4 godine, da sve te planove sprovedem i u delo. Hvala puno što ste bili gosti emisije Gradske teme. Vidimo se naravno i neke druge prilike. Hvala vam na pozivu i vidimo se na početku možda izgradnje autoputa, odnosno brzih saobraćajnica Šenštrase u Valjevu. Upravo tako. A mi sada slikom i reči idemo, kako sam već to rekla na početku, na pravi turistički biser kada je u pitanju Valjevo, ali i cela Srbija, a to su Divčibare. Divčibare su gradsko naselje i poznato planinsko turističko mesto grada Valjeva u Kolubarskom okrugu na planini Maljen. Nalazi se 38 km od Valjeva, a 107 od Beograda. To je planinsko polje koje se pruža od Crnog vrha, Paljbe, Golubca do Velikog brda. Nalazi se na visini od 980 metara nadmorske visine sa najvišim vrhom od 1104 metra. Divčibari imaju dugu istoriju banjskog turizma. Imaju mnogobrojne visove sa kojih se pruža neverovatan pogled na Maljen, veći broj planina, Valjevo i okolinu. Golubac Maljenski vis na visini 1044 metra obrastao je mešovitom četinarskom i listopadnom šumom. Nekada su šume ovoga visa nastanjivali divlji golubovi, odakle i potiče ime. Razvijen je i zimski turizam sa 2 ski staze. Čari ove planine decenijama su poznate turistima, kako iz zemlje, tako i iz inostranstva, a posljednjih godina ponuda je sve veća.
Pred sam početak zimske sezone otvoren je luksuzni hotel Crni vrh. Hotel u kojem je zaposleno 80 radnika sadrži wellness i spa centar opremljen zatvorenim bazenom, biosaunom, parnim kupatilom, teretanom, džakuzijem, a posjeduje restoran, bar i lounge bar, kao i igronicu za decu. U okviru hotela nalazi se kongresna sala sa kapacitetom od 350 sedećih mesta, a za razvoj sporta i sportiste različitih vrsta od posebnog značaja je to što se u sam hotel gradi moderna sportska dvorana po standardima FIBE, povezana toplom vezom sa glavnim objektom, a pogodna za organizaciju takmičenja domaćih i međunarodnih. Sportska dvorana, koja će imati 5 sportskih terena za košarku, fudbal i druge sportove, biće završena prema najavama 2020. godine. Izgradnja hotelskog kompleksa, koji će doprineti razvoju turizma u delu zapadne Srbije, trajala je manje od 2 godine, a prilikom gradnje vodilo se računa o ekologiji, energetskoj efikasnosti i izvorima obnovljive energije. Hoću se zahvalim porodici Teodosić, Jovanu, Milošu, vašim roditeljima, vašim suprugama, čitavoj porodici zbog ovog fantastičnog ulaganja. Dakle, pošto ljudi drugi koji ovo gledaju ne mogu da vide, nalazimo se na Divčibarama, pa ovde je negde nadmorska visina 980 metara, idealna, vazduh ima veću koncentraciju joda nego uobičajeno u Srbiji. I što je za ljude zanimljivo, veliki Miloš Obrenović je prvi uvideo značaj Maljen planine, dovodio je stada ovaca sa različitih strana centralne Srbije na Maljen, tu se trgovalo, uvijek je znao da su Divčibare i Maljen od posebnog značaja za našu Srbiju. Ja upravo zato hoću naročito da se zahvalim Milošu Teodosiću, koji je uložio ogroman novac zajedno sa svojom porodicom, svojim bratom Jovanom. Dakle, Miloš koji je naporno radio decenijama, ne samo godinama, bilo da je igrao, živeo i radio u Rusiji, Americi, Italiji, Srbiji, zaradio novac, ali ogroman novac uležao ovde i uložio ovde u Srbiju. I toliko sam zahvalan i ponosan na porodicu Teodosić što su to učinili za svoju zemlju. Taj novac su mogli da ulože bilo gde drugo u svetu, mogli su da ga ostave bilo gde drugo u svetu. Ovde su imali mnogo truda, mnogo muka, siguran sam Jovan više nego Miloš, on je morao da radi svaki dan i tek će tu da bude problema, još mnogo toga mora s polja da se uradi. Mi smo preuzeli na sebe obavezu da završimo travnati teren i jedan veliki travnati fudbalski teren i jedan na veštačkoj travi. Marko Pantelić, gde je Marko? Da oni su obećali da će Fudbalski savez da uradi reflektore, a Dejan Stanković je obećao da će da dovodi ovde i Crvenu zvezdu, da ne moraju da idu u Sloveniju ko što idu obično leti, pošto ja mislim da su Divčibare lepše i od Olimlja i od Čadeža i od svih njihovih banja. Nek se ne naljute naši slovenački prijatelji, ako mi pokažete da je tamo bilo šta lepše nego ovde u srcu Šumadija, treba vam sat i 15 minuta od Beograda, onda me ubedite u to. Ono što je naš deo, što nema veze sa vama iz Valjeva, mi ćemo da preuzmemo na sebe put od Krčmara do Divčibara, mi ćemo da preuzmemo sa Telekomom za sve telekomunikacione veze ovde sa Divčibarama da oni urade. Mi ćemo da preuzmemo na sebe, pošto ste vi zabrljali sa vodovodom, da ljudi ne bi morali da dovoze cisterne i da peru hotel, mi ćemo da preuzmemo na sebe preko Kancelarije za javno ulaganje da to uradimo, kao i kanalizaciju, a vi obezbedite placeve i ono drugo što je potrebno ljudima za drugi teren, za treći teren i tako dalje, da se ta vrsta infrastrukture završava na najbolji mogući način. Mi ćemo ovde još mnogo radova da preduzmemo i to ubrzano da ih preduzimamo. Radit ćemo put Iverak-Lajkovac, dakle, vrlo brzo ćemo izaći sa mašinama, brzu saobraćajnicu da Valjevo konačno bude na autoputu i da do Valjeva nam ne treba duže od 40 minuta, ako već do Čačka možemo da stignemo za sat vremena i manje od sat vremena, dakle, i to ćete uskoro već videti radove, samo nam je još nešto malo od papirologije ostalo. I želim za kraj, Jovane, da kažem, čovjek koji je napravio najveći lanac hotela u svetu, Konrad Hilton je, parafrazirat ću ga, nisam njegove pameti da mogu da citiram, on je rekao da je smatrao da može da bude uspešan samo ako radi svakoga dana i ako radi naporno
i ako se bori i ako gura stvari bez obzira na greške koje je pritom činio. I nije važno koliko grešaka počinite, važno je da se i dalje borite, važno je i da dalje ustajete i da dalje naporno radite. Onda uspeh ne može da izostane. I kao što vidite, Hilton je najpoznatiji lanac hotela u svetu. Ja vam želim i veliko hvala za to što ste radili u Velikom Gradištu, veliko hvala za Divčibare, veliko hvala svim i drugim našim ljudima i vama i za Zlatibor i za mnoga druga mesta. Država je nešto pomogla i naša je želja da to koliko smo pomogli, da to pomažemo još više u budućnosti i finansijski, jer hoćemo domaćim investitorima da pomažemo, hoćemo da vaš novac koji ste teško i krvavo zaradili bar jednim dobrim delom ostavite u svojoj zemlji i da svoju budućnost vežete za svoju Srbiju. Hvala vam na svemu tome i živela Srbija. Divčibare odgovaraju svima, i sportistima, deci, penzionerima, ali i mlađim generacijama. Iz cele Srbije i ove zime gosti su došli da uživaju u zimskim čarolijama. Zovem se Andrej, prezivam se Jovanovski i dolazim iz Beograda. Jeste li prvi put ovde? Nisam, neki četvrti, peti sigurno. I šta ti se sviđa ovde najviše? Pa što imaju staze i mogu da skijam sa tatom, mamom i to je to. Jel znaš da skijaš? Znam da skijam i zato najčešće i dolazim ovde. A jesi išao kad na neku drugu planinu ili samo ovde? Išao sam u Banjskom na planinu i tamo smo se spuštali tata i ja i I šta bi ti drugarima rekao kada se vratiš sad sa Divčibarama, kako izgleda biti ovde zimi? Pa toplo, dobro i da ovde uvek mogu da računaju da mogu da dođu ako im se skija ili lep provod ili šta god hoće. Pa ja sam Vanja Vidaković, iz Šapca sam i došli smo danas ovde da provedemo jedan dan i da deca skijaju i da mi skijamo i bilo nam je jako lepo. Jeste prvi put ovde? Ove godine da. Da, u stvari u zadnjih 10 godina nisam bila na Divčibarima. A šta je to što je vama najlepše ovde? Pa lepa je atmosfera, ljudi su ljubazni, druženje je lepo. Najvažnije je ta ljubaznost ljudi koja nas je dočekala. Staze su primerene za decu i za početnike, cene su pristojne. Kažete mi, od pre 10 godina Divčibari danas nije ista priča, širi se, hoteli se pravi, vam se to sviđa? Sviđa mi se samo da se pravi sa merom i da se ne naruši ta neka fizionomija terena, da ipak imamo gde da prolazimo, da bude onako po nekom planu. I šta biste poručili vašim sugrađanima, zašto da dođu baš ovde zimi? Ili leti svejedno? Pa, zato što je ovo naše, zato što je srpsko, zato što se možete jesti srpske specijalitete, da se deca druže jer govore istim jezikom, jer je nekako familijarna atmosfera i eto. Zovem se Katarina Nikić i dolazim iz Zrenjanina. Jesi li prvi put ovde? Da, došla sam da skijam i da se družim sa bratom i njegovim najboljim drugom. I kako ti je ovde? Pa lepo, zabavljam se. Mislim da ću ovde steći mnogo lepih uspomena koje će mi služiti posle u životu. Šta ti se na Divčibarama najviše sviđa? Pa volim da skijam i to mi se onako najviše sviđa. Kada se vratiš u svoj grad, kako ćeš da preporučiš svim prijateljima da dođu ovde? Šta ćeš da im kažeš? Šta je to što Divčibare izdvaja od ostalih planina? Pa to što svi ljudi uvek žele da vam pomognu. Ja nisam videla da su ljudi toliko fini u ostalim gradovima. Svi žele da vam pomognu bez obzira na to da vas poznaju ili ne. Kako se zoveš? Petar. Jesi li prvi put ovde? Da. I šta ti se sviđa na Divčibarama? Sviđa mi se što sam na ovom mestu. I što se sankaš? I što se sankam. I što ima snega, ali tako? Da. I što smo napravili sneška danas? Da. Koje? I hoćeš li opet doći ovde? Da. A šta kaže tata? Zašto dolazite ovde? Pa ovdje smo došli zato što nam je blizu. A sviđa nam se što nije jako komercijalno, nije onako pretrpano, nego je više onako, da kažem, prirodna varijanta. Tako da nema puno onih džidža, nema puno prodavnica i to što vlači pažnju, nego možemo lepo da se kliskamo, sankamo, skijamo, tako da eto, to nam se sviđa. Divčibare su u posljednje vreme su se izgradile, ne toliko kao ostale planine, jel vam smeta to ili ne? Pa nisam primetio nešto da su se jako izgradile, pošto mi obično imamo Zlatibor koji se baš malo previše izgradio, tako da nam je ovo nekako mnogo skromnije što se tiče izgradnje. I mislim da ne treba puno da se gradi, samo malo infrastrukture možda, koja radnja više, koji je restoran i možda staza. Hrana, lokalno stanovništvo?
Pa naravno sve je fino, sve je okej, evo probali smo kajmak, ćevape i ostalo, tako da sve na visokom nivou. Šta biste poručili prijateljima koji nikad nisu bili ovde? Koji su to razlozi zbog kojih treba da dođu ovde? Pa dođite, nekako sve je jednostavno, malo je, lako je za organizaciju, put je vrlo lagan do ovde, mi dolazimo od gore iz Vojvodine, tako da preporučujemo, eto, u svakom slučaju. Boško Obradović iz Novog Sada. Novog Sada. Kažete, blizu ste ovde, koliko je to blizu zapravo? 190 km, eto. To nam je najbliže skijalište u Sviliti, da. Prvi put ste ovde, kako vam izgleda sve ovo? Pa super, za decu, odlično. Šta je to što vam se najviše sviđa na Divčebarama? Što ima snega. Dobro je, super je sve, evo, ovo je staza za decu, baš super. I tako, lepo je. Kakve ćete utiske ponijeti u Novi Sad? Šta ćete prijateljima reći kada vas budu pitali zašto baš Divčebare? Pa, eto, ko ima decu, ovo je za decu super, tako da, eto, to je to. A vidim i odrasli se dobro zabavljaju. Vidim, sredi smo puno Novosađana, tako da, eto, i oni su upoznati sa ovim krajem, tako da, blizina i sve okej, tako da, to je verovatno odlučujući faktor za Novosađane. Zimska sezona je u punom jeku, snega ima dovoljno. Čist vazduh, uređene ski staze, dovoljno smeštaja i dobra hrana, ali i gostoprimstvo domaćina. Samo su neki od razloga zbog kojih vam kažemo dobrodošli u Valjevo, dobrodošli na Divčibare.